kumanje sibhizi ngengoma esiyeshayi ngabantu ke bayazi abanye abantu batatazela kumanje ngikhuluma nawe nje kutatazela wonke umuntu batatazela uyabona nje umuntu okhuluma umculi not maskandi kuphela njengoba kuze uDecember nje sitatazelisa wonke umuntu ngoba sisuke sivimbe imarket nje sivala yonke imarket uyabona ukuthi uculani asinendaba nalokho sibhizi ngethwasela ngempela manje uyazi ukuthi isihloko sithini no ayisho ngizosisho manje kukhona othasi yabona labantu labekuthiwa othasi laba kunalabantu okuthiwa othasi nabahlale belindile ukuthi wanje pe usethathiwe usethatha uyabona manje yibona into enjalo hothula wemntanomi hothula ngane yamuthi 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 noma abantu bekuthuka njani noma abantu bekuphoxa uthi ngabo bonke abantu ubokhula mntanami ubokhula ngane yami uzoba indoda kusasa ubokhula wemntanami khula wemntana kusasa uzoba indoda ubokhula wemntana ubokhula wemntana khula wemntana kusasa uzoba indoda ubokhula wemntana ubokhula wengane yami khula kusasa uzoba indoda ubokhula wemntana well noma abantu bekonisa uthi noma abantu bethelela noma abantu bekwethuka ungathini hey hothula wemntana thula wemntana hey hothula wemntana thula wemntana sasizobana hothula 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 wemntana hey hothula wemntana thula wemntana sasizobana ubokhula wemntana khula wemntana kusasa uzoba indoda ubokhula wemntana ubokhula wemntana khula wemntana kusasa uzoba indoda ubokhula wemntana ubokhula wengane yami khula wemntana kusasa uzoba indoda ubokhula